Reditelj nas vodi kroz životnu priču četvorice prijatelja. Dobrica je mladoženja zarobljen u dugoj vezi, ekonomski zavisan od devojke koja živi u drugoj zemlji. Lepi ima velike ambicije, kako lako doći do para i najpametniji od njih neostvareni štreber Vektor. Pridružuje im se i prevrtljivi Rubeola, koji mašta da postane volonter. Oni nemaju para, a sebi postavljaju zadatak da za 10 dana organizuju Dobričinu svadbu. Zadatak je bio dosta težak, nezgodan, jer se mora na mnogo stvari misliti u isto vreme, i na glumačku igru, i na pevanje, i na sviranje. Tako da je to bio jedan sveobuhvatan i dosta naporan posao. Ovo je prvi mjuzikl koji je kragujevačka publika imala prilike da vidi na Joakimovoj sceni. Niko nije odbio da svira po neki instrument, da peva, da igra, da tu napravimo što raznovrsnije. I meni kao kompozitoru je bilo izuzetno zadovoljstvo da uglazbim sve ove songove. Obožavaoci pozorišta koji su upućeni u suštinu ovog komada unapred prepoznaju kvalitet, kao i talent autorke teksta i reditelja. Prvi mjuzikl koji režiram i veliki mi čast da se vratim na ovu scenu da sam još kao dete bio glumac epizodista još 6 godina i sa velikim ponosom volim da mogu da ostavim svom gradu jednu komediju. Nije baš ona najlaganija vrsta komedije, ali jeste joj prvobitna namera bila da donese neko pozitivno osjećanje publici. Jeste uspeli da nasmejete publiku? Jesmo, da, više puta. Reditelj je komad uvio u blagi format koji je publiku naterao na smeh, kompozitor na uživanje u dobroj muzici, a za srećan kraj se pobrinula autorka teksta.